The Nyamiasi. Pacho Mr. Samuel Nyanko, Ufi Kobenso. Pacho, Pifi, Achim, and Yanasi. A ben Achimoda. Oh, okay. Achime Yanasi, a bear Achimoda. We are Juma said already Kakano, we are more NI department ben. Pacho me a district registration officer, DRO, as the district head for Upper West Akim district. Oh, okay. Adesu. Adesu. Yes, please. Is that Adesu? So you be sure. Kafra. Enti ene awia bro nyamboso me ne de to so dununum na nyame hu yembo wa ma de pache anopa ba bedu awia a wa ba Ahenkan 93.3 FM hey dwumadi e ben de mani so e do be piemu ai Yo me da say kame I na dom ama afi akwa prosa betu yembiem no kre agina say nkankro kuo kuo bia be less than a year ni ana yete ni afikra na agina say na Ahenkan from nyanchi muku o manya asian kakra na de wo ni say agina sefo a omo akwantuom omo amanone ni omo Ghana ha but omo ntie nyina ase ho okay ana aka omo ho abom say omo pese omo ye bibi emma kro no ko nkan wonderful na niema nketenkete ahia kro na makro no timi egina de ase egina no yakakan ho abom na yatoato adwen ni ensika kakrakra ama niema bi a touch man yetimi de asisi ni bobre wow ti butanti mo de atiko ni se eye nyina senkanko sa pepe ene ni yidie na ade ada nyina se sabi mpredo sa enyoma nko se de mo paninti ena mo ti sa akuyi ana efa baby yes it's true adan oh can you imagine say enyina se eye kro bia ya titi kro papa me na awoyi akwa yes enye ne kru yes una na tia se na de bi of friends ni kru ni me wow no ya ma me adam for pa no okay se ni kru na so abetuni na de ne o be papa tina those times mafu duku yeah bra mafu yeah oh duku nyame unja bro duku aboni din radio station on painty inside and outside nyina correct and say oduma kumawu be fa na ya nyame fa ni crazy that's it eti enyina se titi kro chifri adanse bojisago na me na awoyi akwa aka kire me good enti me nua odi mechefa ni kofiafo akwa good na wotietie ma edin me papa mo de to mo de hye bi a na nchi ewo bojisago sa pepepe eti afi somewhere 1973 ana mo bie health post ano yeah we say health delivery wo ebema omo am fi patem ho adwobie twraso wa ire bi abina sen kwanta ani patem ho jadem omo nyina na that time no hope uyi oda na eno ne the only 1973 na ron sikura me yeliku no yeah me kra na ye ngome wow na omotie since omotie health post nka ayade akwani mu anka ba na nka kadane a huge hospital kra but jana jaje musa ma sisi amra me no kasen enyina yi sene nka peno enti anyina sen kankro yetie no first agenda na sie no say ne etia ma ne nyina yi no ba ko ne say nurse for ba ho a enche na omko oh because of accommodation baby omdom tibeto yes baby omdom tibeto enti it's okay if that's the case then let's solve the problem from that angle okay enti I say you see very beautiful nurses quarters eye ekoya enyafi say ekoya enyafi mani suade woni mobotai first one yes and it say clinic you see 1973 amoma dwum no enyina said the mo susu say senke gina no mo be tackle the problem of accommodation na mo si eye nurses quarters e dia ma nurse for no yes mani suade di hu efe na mo atima yo yes me no ka say nyame ya duma ochina ene ade aso from but ya twa blocks chasa mo make attempt to kurada yeah ya got over 100 bags of cement a packet ama ochina nyame ya dum na bi adum ya cut sword ni wi na no
adwuma ne so Monday no delay aban na eboa ma na David yeah ankwankwa ifura nyina se atu kwan oh masa we de nukure ne nyame no nyame nhira mo nyame nhira mo pap wa me bibi se na mama kom ne ba no se ye wo krom ne nipa bitimi dwi kuro no ho o sa de agensam say time aban ba aban kɔ o man na de hye no enya mfaso eso munya tianka se de hyebre hye ensem ne aye bibi mankyiri ma be kan na ya adwempa inti hwan ne betima beka kuye ho ne ko na nkasa so mu ye nipa sen enhye wo mu so te sen ye da se ekoi nipa no sare me kan fitiase no ebi e wo Ghana ha ya en crying Kumasi any crocus ma wo Ghana ha okay including Odanfo achim danfo abo for crib okay me kra me bem by force ene ya kra be chiro wudi titia good and bi o London ukro wa ukro London na me boga yeah me na so chiamo Queen Elizabeth yeah jeneso e mana fisha pa Ahenkan Kwame no yeah ana USA so okay do wom Italy omo wom Switzerland ebi wom Israel ebi wom North Korea okay for so Ghana for nyina se form ho or so say be all over the world wow reps wow itiena ma dwedwe mo sam kakra ana ma yese yanka ni nyina mom na yamfendi sa adwumade okay na me katwa so say ansa na kra ye be ye we no schools ni bi wo nyina se ho a na niam ahonso mo apenisie kakra challenges school to say enyina se Presby basic school na okwohwe board whiteboard omo trosso for learning na enye omo nkonwa na omo translate we omo squeeze omo ho bi ye ko hu ina no so enye omo fofole so enti enyina se nkanko kro ye ko to nkonwa baako 85 pieces of dual seats enkwala transunsuade na me shiramo and a whiteboard so classroom bia whiteboard all the classrooms what's a sign yes a sign in the old ones in to go and you fix it fresh ones timino ka say ko ha be hu bibia say ebobo ho kama wow this is good news to hear live on Ahenkan 93.3 FM we en samuda bronya brem say no otutin sem say na ahye onkran na amoani da so say ye ba kakra no ye wo yenkuro ne ye man ho do awo nyame to ye nsem na ohira ye a sebe ye nidi enya yenkuro ye nidi enya ye man enti enyina se nkan kokuo ene awie on Ahenkan FM se ma mutanom de chechemu a mu chechemu nsem a ye nya abone kura sanse adepa na mahase no se ekuo bekọ school aya woni kuroma ko nsem biankwa ne te nenye ye angasa tam yesika kopam nkonwa monye ntran so board wa ye kire nkola de osonso enye fe enya akono ye yi ni nyina asa de munu dwan so ko ataletale ho teacher for mu nyina kire na mo nche nkola de no na se eya adepa obani samuenya ko okire nyankopon ya doma bere ben na mudwumadi ni mo hyase eya dwabo a moto nsafre enyinase man nyina so mo mra bi ana ye kuo manko a ena ese ba bi okina ya da se odi nyame ya doma dwumadi ni be fiase 1 pm ewia donko asore for pon okay after church near the ashisha so na woma yati ensa from the obey your guest speaker and I said the obey invited guests okay yeah MP I was saying you nasi this year honorable Kojo Ponkroma okay information minister MP Achimansa okay the honorable Kojo Ponkroma and the babe ye special guest of honor amato inside your friend no so say be nyo hoho ofi achima nyina se p okay you know kase kra ho dada mo ntidi kenya na so okay wow na to nsa so afre nyina se kro na so e openi kase ba ko so firi ho no ye Eastern Regional Chairman of NDC yeah no your friend John Owusu Amankra that's right atwatwa wuro wo ko ni mangata nyina nse ne maame na to no bengwa na ne nuaba mekaye maame koye MC na enya fedi agoro na ano de ne pa tinse owura no wabobra nti Jowak ono so baby okay ono firi ho a ye wanyina sini ba kwa osaya na ma sini se obehwe a on se
who tremor Winniba Kaswa Kwanoswa. Who say company can see a bill. Would you win him? J. Biny. J. Biny. Osai Nasini. We are sure. We are going to need pie in Nasini. Achima Yanasi. I'm telling you. But first, Moja more do choose you. Tinamini J. Biny boy. Correct. Who is a mutual no pa? And so minimum da. Sending chi a be a friend in Nasi. And yen and the wood and Yakon can't come. And you also now can't come in. Yes. Coming Menina Ton said the D a while you worm a one fee. But I never knew so far. You're very friendly. I'm telling you. Where's Sikania on Channel? Sikania or Buffum? One baby. Wonderful. Young commander Bako, where ex pilot. Never so truly pray. Aye. FAWM. Aye. Hey, and Naja by from Honjo. Your friend, oh, man, tonight, your brother. Your friend of brighter somewhere. Ah, India. Brighten the corner where you are. Bright is Odin's Wabe shining. Brighter somewhere. Yes, former pilot. Yes. I know they look in the room. Your child won't to look on. Oh, Debbie. Or child with the car. Your former commander, Ghana Air Force. Wonderful. I mean, Shirano. Okay. You're young entrepreneur. Yeah. Okay. He's into building materials. Wow. Nidin, a friend. Odi Ahenkan. Sir. When they come here. A friend on Okafu. Okay. Or Race Cross. Yeah, on Okafu. On two French men, as a French man. Saying as a young move one of them. Because you say Titicro. E Krodada. Iti at the papa be always a bio. And no is a baby came one boom. Pepe. Near who the Persia Yamai, sir. A bay. Good, yeah, that's it. Wow. It didn't because I'm a boy, young pong. Now a chronic man, I nasia this year. Or China, you may do with me, Basibi. Obiaba. Local Council of Churches. In sorry when you are singing, be baby, Nana, I him for. About him for Baba. We are better to the country. Nancy, of course, a family and mobile showing in Asio. Of course. Now, Miss Sopotomonso. As I was saying, Danny, your money. Some poor hands, some amounts, some Amayon Grabia Titia Kama. Him for no. Our Yamedin Kuna won't drop to Yakuma sono. Yangi Kenny Pamum. Na Afiano Shia Proga Easter Babru Yaba. Yang you must not consume. Emira Cromen and Grow Kotokuha at Datodo. According to that, here was so. A man for Cromo who need the park of Banya Daddy. Say, Yabe Roda Memua, cannot Sankada. Integnas Mandamuya Meta Mochi. Thank you. Muma Kunu, a jam room. That Memanusum Peja. In Kabum Diochina. That's right. I can't when you know boom. Mo. Now the Antutoya to Aquam. Mo. Boom say Boha. Nana penny for a committee for a bayum to try plot cramunya lanes in Gumnia. I say, come once. Yeah. Come once, mamma. Baby, I new site, you know, make sure say lanes did them. Or China will be named that at Torrential BBC. The bio. That's a fire. The bio. Breaking as a fire for about on your baby crown fan. Of a young queen crown, Ababu Hamity, baby, I said, your men who remember a messy chamber who I am a boy. Uka at Daya among folk Kurisiwa. Then you discuss see your leadership and your woman need your mind on one. You bet him to come down to be a timid there, a worthy more than 10 billion. And then a chess workers won 300 Ghana, 200 Ghana, 300 Ghana. Near develop one on the area, ontia. But lack of leadership, and then you be a ton sassy just like that. Baby, the bear park or be 20, the bear or be 20, the basic school or be 20. One would you be dim qua. Inti ekuse yiniti e won paternal money ndifo nyina wo ma so a committee member no odin se hu a obelu sharp because mumba me jatom enya se mu betata nipa na emom no mu be make sure say the right thing must be done for the development of Achime nyina say period. Thank you. No case. And apart from say a pace test for development. Wonderful. We are also acting as some sort of pressure group. Sure. It is Ababu for mu ten command bi. So was it they are going to act as some sort of pressure group. And then some me should have kwachim dan MPO. Oba piece of na me call me say offer. Mini papa man for no. Me come want to say pray me Odi Ahenkan. Me be organize demonstration against you and the MC for Oda.
sanse muntimi na da babofo saa emfie bebrebe ni munye hu aboabo mose mu baye gotaman wete sam moja gotana guoko ohuma ni ndo so Kwame nyabotre msibi nyabotre biem wodi opa fasama bi nso nka men organize boys ne be demonstration enu na nyina se for start no say they are going to act as some sort of pressure group and say ade ese nyina se nya no eso musaka empuntu aban keke no di o eso musaka so be a committee member committee chairman no twansa ase dia omo asom nyo omema anyasefo nya se wo ye npaboni wo pekuro no fombo na we meta o machi ofanya akomebo ana sa pepepe ami shira mo na side attraction nipa ba ko no so fie nyina se ono ba perform ya man okay ampon great ampon Allahu akbar great ampon who's the one can jam so kai ampon jiram oh yes smart mini papa na nya se hi potential nya se hi no ono obetima dia nya se konwa no sharp obetima dia nya candidate wudi ahwe wudi wa show opani nya ko bebe nyame peja ampon adu o Ghana hai na ye koninchi na nichi akime nyina se a na se nyina se man na produce a whole lot of great men and women telling you inti se mu transe de mu nsa hye mu dem fema da chinchiri ma bebo mu din bone yes we mu be peja mu yi ebi be ka se mu ya hwehwani mu ebi be ka se mu ma no mu mabam oh da bia me ka Kwame Nkrumah so oba Ghana no ko tietie anu nsema kenne wawu kodadada ye nyina ya meto no but he seen as the best president for Ghana and even the whole Africa yeah adentia ese ne den any vision ohuma Ghana no wan tietie enipa bia no no ye adwuma no wawu ko enso president bi o wiase wo Ghana Africa no Kwame Nkrumah wudin chi no edentia he had a vision yes and he was driving towards his vision sa na ese musomo yi nyina eden ye thank you okay ti ade na paso kakwa to mbebie telephone lines no line mi bia ma nyina se fo nko a ma mu tie wa chema nyina se enyina se ma mu de hye owura Samuel Nyako wo ye adwuma ma NIA National Identification Authority Ghana card or DRO district registration officer enti Ghana card ne air passport no wono no otua no e woni mansini mu wo address we ni paketo a we nyina fe nyina se when is the Ghana card ebedane passport is there only Ghana card 2022 kwa wo mo boche ntawisi injo pani mame kwala ni su mumumra me ba na fe o last message atwa to ne ekọ achema nyina asefo ne ye ne ekro no fanyum ne to asema me yenko pacho mi di obu na ni de se nyina asefo nko anfre o kira nyina asibro nyane be de papa o kira Ahenkan fam so be che nkokọ ne ntoma wa nyina ase ekunafo ochira yansu abeche ekunafo entoma ne akokọ ewe chima nyina ase ochira be kọ dan kwanta pacho ochira be kọ asene ye be kọ batabi ye be kọ dan ye be kọ manso ye be kọ bieni ye be kọ eye achim anamase enyina ase ene anamase kese je bani de ufri sese no wa mfiri bebia wa mfiri enyina ase a na mfiri anamase ti enyina ase fo mo mfra 0201 944 mbapa kwa mtof mobi mfra ma 0201 944 485 0201 944 485 and 0554 820 910 anyinase for nkwa mesra mobuo ne ani dio ene anyinase da segment anyinase de Messi kwadwa po krom no anti sakreso mfaso ni free egasi a charge mo muntimi ntua because we eye kroma tianso e gbagum e de na e mada akrom be kan e redo na rum number ba ku 0554 820 910 0554 820 910 enyasefo hola man ka samu afuo mutimi mfre mo mfre na man kwafo ene yesu akoda 0201 944 485 and 0554 820 910 Ahenkan 93.3 FM enyinasi kan kokuo ayete yate na ochina ye danadi ma ononyamfo Eastern Regional and as Ghana National Minister in charge of information
Saye MP ma Chimansa about one person. Eastern Regional Chairman for the National Democratic Congress, Joak. And also a Bepi. 24 to 2 running in our Bauchina. Your channel, what much men answered ya, and you're not why you're bra. Never had the Equome Ayo, said your bear, in Punto Ayena Yepen, a bit me abem. In the Samo from mobile line blankets, we now see Miss Amon number 0201 944 485 0201 944 485 and a 0554 820 910 0554 820 910. Yeah, Kramu and Nasamine. Okay, ofra for bako aba humani minim so begina so dia. Hello, mema afishapa. Oni no ofam pa o. Hello. Hello. Mema afishapa o. Me ba chop peja ni kaka na on radio so relax. Kasa se obi atie o. Na fra se mini aba. Oba kasa free. Achim kasa mi kasa free achim enyina ase. Na o kasa obi anya njan kwa na ofere sa na nka tia dan ka ho bebopo. Yo ochira dwumadie kase aba so achim enyina ase. E de na wo kafa ho. Ochira be so bro nya tade akọ obi o. Mo obaya ya dase waya de bonu mani pamienu But my friend you man papa ya kwesiya ma nkwa ede ma me marry dad. Wamu dase pa fisha pa bye bye. I think say MTN na man focus on my friend. Tunsu beti my friend. Hello, Afisha pa. Amen. Me ba jo frost na ga sa friend. Ya friend me obaya me ka sa free achim ayebi. Eh, anya ti fon fra yebi fo fra fam. I say nya ya problem. Yo, ayebi yankwa. Anya ti fo ku a o kira mu bia no yi. E de na wo ka kira mranche na ba wo ku nim. Mranche ni baba wa no omo nso mo hode no mo fo mo ho nyina anhyem. Ti say ya de fa a e ba kro nim ti e pa. Yo, mpacho bonu mani pamienu afia no ahia. Me friend you mama awawu. Ana ndi se mo mu ti ase. Ani me menyina. Ani mo amu wa siro wo nyina. Amen. Ya wa hin. Mo Yay, Debbie, ultimi nkasa. Ajawa adwo. Joseph Fragabra, and you now see day live on Ahenkan 93.3 FM. This is the best radio station in the East, and tomorrow happens to be exactly 1 year. Ahenkan FM officially have the frequency modulation 93.3 FM, broadcasting within the Chimoda enclave, and we have taken over everywhere just by the grace of God. And this is the doing of the living God, not by might. Pacho Yakuadim. Hello, good morning. Hey, sorry. Memo Fijapo. Afisa Zana Kwane Wandi o homini aba fro say. Ekua de wo kasa fira chima nyina ase. Efia de ba. Allah wudi ade keke. Enyina se bro no ba na ate so. Ensu ase. Eho de meme papa kwam jasi de wanya no ba bi kwena mani fi ho. Wuni mi na na wo ya kwa fi ho. Mina na awe ya kwa obi ala bewu udim ni fio. Na ochina dwumade ka se aba so achima nyina se de na wo ka kire kuoma no. Me ka kire kuoma se ya mi hira omo. Na omo omo woden. Na mi se ko me mu wa se omo fo omo njim. Na omo mbua omo no omo nje papa we family ko mu ha. Na ochina be so bro nya tade akwa obi.
Mo why de akwa jiwani ochina ho ba de. Hey, o da ba twa me aka o. Ani ye be twisu ankasa. Allah. Achima nyina azifo. Wachira krombado. Me say ya tiasi. Ye mempetemu ha ahanye din da ke ye gimi. Ye be kikan ye ho, ye be shake ye ho. Ti amrewa na motete ye ye die so mo swale. Acha ko nya treso sa hu de ba. Ya ye di ti mu fi ye yen kwada sa. Ye pomani ye pekro ni ye. Hwe ye minuom mpanifuo yi, e bia meti panfuo yi. Enyu obi na kwehye om. Omo wu so man sori a ko ni betete apansam. Enyi so wu anu awu. Onyame bebu sa se medu me bi wo ba wiase medu firi akima nyina ase. Edie na oye ma nyina ase man se na wu aba. Unkwa na ko pese ka o, begina gya no, begina ha. Eja di kan hye na so. Ebe hu aso sa. To yo hima, uyo he, uya jasen ye konti he, uya busu apani abusa ho se, kura wo firi mu no. Wo bo akuro no, ana wo se akuro no. This is another pressure group. I need to anyina ase. Mu da mun transe, mbate. Hello, me mama ha ma afijaba. Kasabu zege. Ahenkan 93.3 FM ye boy. Me da so yo. Ya fro so ka sa friend. Keti wa ka sa friend na siti onyum nie. Keti udi ya me de. Keti udi ya me de. Okay. Udam. Na ochira dwumadie ka se yi ni tu acheba nyina se. E de na wo ka kire nkroma no. Me ka kire nkroma se de ne ba ko ne mbua. Ne nye fa nkobu mbua mo. Mami musa akwa hia we se ekroma no mka se tuomofo project ban e na so se ehia nyina se fo pa wo mde mani ko so a ebebo nyina se man ye gata ne ka ho mo gata ne ka ho na ye school for nya computer lab ni wo kan eba beble ebebo school enju achina honorable Kwadwo Ponkroma mo MP oye information minister oba ho se nka wo hia na nka sama na beka kire no school for a wedding after home. Because you have blepa. Wow, shame you say I used to pay any toilet. Your toilet are safe. And you say Arisi, money baby money. They all say I do that. If you need to have fine. I was see Mama, Sanko Doibi. And nothing vigil. Or about Prince is here. Mr. Nyago Odi tobo we say we grow. I'm betting money grow. Ara wo. And you now see RC Roman school no lot kwano one work aro. School we church and nya neba. Me nemba pa ko do mu fu e ka de ko de bi ko school. Me ji boom na mbabo. Say kam kwa ka nyo me mene. Na ababu president me go no mo bebe omene. School na nya 8 years. Omuni. See school na ana agreement ye this you. Ela me go kan mo say me pa hensem. Na me ba hensem say nyo hensem na de kire mai. One abala na so a 0201 944 485 0201 944 485 and 0554 0554 820910. Also bra me for last two course na meja minua Samuel Nyako kwan na wakotoa omhyehyɛ no ma ho boa so sɛ da bi ɔkyena bibia bɛkɔ kama ede ama eku ma no. Shimi sumola keke Agnate for me last two come from Miss Rama. Yeah, tie for muti ankan fa mudi mu huni. Mampa na me se mamu fra mamfre ma yade papa. Keze nka koso untimi fa.
Number near 0201944485 and 0554820910. Okay, because I'm trying last course, no, my main call Mr. Nyako in case I'm free firma near pick him. Ubi afraid, my main picking us in a way. Hello, official pa. Yeah, welcome. Miyago. Now, into Yabo and some pono, you made my fine pot in a Medini air basso. I fear. Abubuanoa. Bibi, you know. Yo. Oh, yeah, that's it. Oh, wow. Munya, their background. I hear their background, so. Oh, okay. One their background. My boss, Bobby, fine. Because I'm not telling us in there now, Omunya Mobi, sir. Yeah, no time now. You're modernizing. Wonderful. That's good. Tia hona jumadini baso. Inti nipa when na si nyina emre wan kokro mrantie mabawa mo to nsa from so chenya me de yankwa chenya awia donko after church obi amra program na se. Na de efe kwan so na bukwadwo ponkoma esa aba ninchi. Obo no anu kurum. Ba obo nso se be ade papa ekoso nti ano ni nyansa ne nim de enso ye den e ba beboa. Inti e de na wo ka e de agya se man kwan na ye man ko home. Ena se man and you saying can crew, yes, you bet me aye. Yes, we can. Miss Re and you say mine na Uchanya me aduma ahinema for nsuase salam zone go angunara for fante line for baby you say ni bia Miss Re se brebi. You say ni oti da, you say ni oti abo and you say ni oti troso and you say ni oti rebi of one say oh on crying. Baby bia mistress obia mra emeboa na dwumadie enye fefefe enye krabehwe enye sana ho emaye nyina yestress enyina se ni bia wo ba ewa manone a oye adwuma okwanimu ka kire ne se onfa ne ho me donkoi na omso meboa e wonyina se fo bebre ba when they all come on board, I think so we can achieve something great for the association. And yes, rain as a form more quantum na say obia if you neko uti near bra never join nikui na adwini nipa ba kutrim and kakran na bontwa and ye biano a year by this time near commission ama nurse for health officials anya baby to ediom trato na yasa atimi aye edwuma foforo akwanimu Roma Afonso muni yane. Yes, amaken ye be kwa dwendwem me nso mo kasana wo chorchoro. Yes, ma choro bibia omo se omo hia computer lab ni nyina ya choro gates omo se edu baby na choke ne ye honorable ye free amanfrum asie ho baby awrabo no so wo ya besia atwam afa ampon nana great ampon na nanim ho afa market no nyina wo ye akwase ho baby a okay enti no de enshare anya big issue because it's work in progress. Okay enti Mr. Se mo nyina se mo ye nyina mfa enka yantoma mbom na yamfa odo ni bia koye empeja kuyi na obi person be kam ho a obeti ni number be atudwa. Yes, opesa obeka ho a obeti mi afre 0243 24 20 pacho wo achima nyina se ana enka fem yo Facebook live na wo hwe na wa bruchire na opesa be part and parcel of this enyina se nkan koku a na wo te ye ne a enyina se kuro na so bia no wankohia owura asamonya akon be bia odi number tudwa wo fa sa number na wo frɛ na obetro kwa be fa so a obewu kuo ni mpanifuo na wo do din abankratem number no ene wo sa abobi mu 0243 24 20 0243 24 2094 Obani Samonyako yegina enka FM so amamamoni adwuma asa mamafishia pa manya ni swade mu papa yesere ade ahode ni nyansa ne nimde ene cash sika sede bia
adwen papa bia mo wo no betima ye de ama nyina se man na daachi mu ni ho mpa enchirima tima ka say ekuo bi yiniti no mo bae no sei ni no mo ye ma nyina se man te ye enchirima so ye toa so na ye ne ye ye waboabo yi ye wo achem aboabo Royals Association ye nso aboabofo ye tu kwan a ye wa abruchiri ene nkran ne miemie nyina oba aboabo de background so said de yakoto nchense aye no udu atumi say yes empanifo ewo kurum aboabo parki yan ye die sika kwose semfidie caterpillar bulldozers se ye be ye ne kama ana aban konkonsa ye yedu fa onom so aban so be astrotef acha aboabo man ti ye nyai ya boy furu su shiri sana danko dada do ye beto abentia oma ye joy green grass ye dua nyina ne ko aboabo park aye sakura park Ahenkan ye nya afi baby ayekobo ye match ene enumre yekobo na light ase na na danko akufo ado aban dawroma wa ye astrotef achemo dan aye ne bosome fm ene Ahenkan fm no 9 pepe by no num na match ni tua so na be number 7 pa na me dead ball wo ho a waso be shinti yanzu ya to nsafra nyina se man ene obi a wotie se enumre se won hwe ball enumre e wo dan ne mpatam da uni lolo fe kwa de brebe ma lolo fe ye pese ne ewiase nyina hu se ye wade pawo kotokumam kotokuman achia ne mui e de cha bebu nyina de buro nyan covid wo but kroma e den ayede nipa bebre abatown to ru asamo nyako ye da ase anamo papa motu no onyame enhiramo mpacho wo dedication bia peso yana. Yes, me papa kwakunkroma me papa nya baby koye ono di na de mame me manu afisha pa afinko metu no me manu afisa se na apomdin wo ho na konkan o ye na adwuma kama on crying wo sekumo no onene hokafo nyina ma na akua onso me chiao didi ho me ofa buadu ano so mo afisha pa for buadu de ote oben aboabo he ya ono so old fire service man ono so me chia me nuanu nyako aka ye nyako for 3 enti ya na normally mo frame nyako junior. Okay. Yeah, enti me ekuo no ubon say nyako junior na e kasa yi. Okay. Na me chia nyina se man nyina me chia ya hen o hwe chire na jase hin me chia ahemfo aka nyina mesre nyame enkwa tenten emamo se afie kwa wiye mesre nyame se iwura afefufro ma enya fepa ema nananom ema kroma nyina se ni bia obobra bia mesre se ensi ni ye. Amen. We na mesre ama nyina se ma me dase enso ye dase Atman and Shiloh, oh lad, oh Kalamo, oh Ophelia, more than so.